Today, Holy Mass offering, special intention, speedy recovery for Jenny Lasimbang, speedy recovery for Joshua J.S. Riven, permohonan doa untuk kesembuhan semua pesakit COVID-19 dan frontliners, healing from COVID-19 sickness for Hao Wakun alias Thomas, Lily Mojilik, Clive Thomas Hao, Aisha Catherine Limojon, Janet Chahudin, Faith Sinundu, Ronald Reinel, Manisa Roni, Karen Sakow, Helmina Sakow, Maria Sakow, Gibson Sakow, Florina Joakim, Rachel Romi, Rafael Romi, Balvino Kosa, Junia Lojingon, and all the others COVID-19 patients. We also pray for the souls of Monjilin Di Simon alias Angelin, Robert Jomiji Kinsil, Bernadette Kiluk Dompok, Frederick Edmund Maluda, David Law, Joanne E. Boswin, Adam Ligujang, Reverend Father Jasri Gabuk, Sister Sylvia Imbun, Pito Polo, Anthony Ligadu, Prenki Mikun Ino, Freddy Jolinu, Bidi Sumpongol, Om Savyavi Koduduvo Itapui de Pemohyungan.
I dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus di tokau, Om ikaginawan di kinaingan, Om id kepisaan di Spiritu tabitua, menyampaikan Diosu sahaviavi. Om nyampai sesuatu. Tapi ngawi, ano mengaku dosa ngawi di tokau, Om kepapeton dan nadi di tokau sendi, dan malamai di ketapatan tahun lati tabitua. Mangakon so, di kinengan tapakas, Om na Diosu ete pinengavi. Om nunu I aku nang sanda memang, maza na dahasaku, maza na dahasaku, maza na dahasaku tagazokozo, itinapogi do makinsian zo di meri, I obitua pentihongus hahamai, savia vidita sab am sangte ngavi. Dosa membayang untuk dego dari Tuhan kinengan datoko. Kikosian ada di datoko ikinengan tabakas memahyang do dosa ngavi datoko megawi datoko dari keposizon salacur. Tuhan kasianaino. Kristus kasianaino. Tuhan kasianaino. Kanau sumambayang. Oi kinengan I isai de otobus zikoi om katoimo de kogompisan intong no de on sikau kozo de tanak kusai ngavi om tanak tondo ngavi keginavanu de sontob di otumbazan id Kristus monemonada de kagabasan totopot om tungkus otogoi aiso kepupuson maza di Tuhanza Jesus Kristus tanaknu imamamasi o mamalinta miampai diau, idi kepisaan di Spiritu tabitua, kinengan montok sohihinaid, aiso kopupuson. Amen. Pambasan manta di suat koiso di Santipol dari Timoti. Doi tino iti boboson ikanu ko humansan aiso songuhun apatut midovo ginavo. Dominiko ti Kristus Jesus dari pamagunan do manampasi di momimido songavi. Izo sondino itagaso ko zodoiho nung kosianan inokapokitanan doi dogo. Itinopo nga sebab do kinamoy di Jesus Kristus do mamadadi dogo di katahangan taga sokozo do katabazan di sido au miho asak montok saviavi di tuhun suvai ito vimai do mositi otumbazan idi sido do mikot dari koposizon selajur do dilaja selajur au apatai au okito ino ikinoingan kapantangan kebentugan sohihinaid aiso kopupuson. Amen. Ibos di Tuhan. Azo nada ingan di Tuhan domontok sahihinaid. Ozo oisu pengavi di Tuhan, ozo ingan di Tuhan, azo nada ingan di Tuhan, duvo do baino omontok sahihinaid. Mantad di hisaon di tadaw gisom do di tonobon di azono ingan di Tuhan asabat idsoy baw da sabe bitinaw di Tuhan isoy baw di tavan ngavi di kabontugan daw. Isay miaga di Tuhan kinengan do toko inokoin sabat do itakabas do di tikon laja daw nga tumingkukup mantad di takabas ngavi do tumudong dari tavan tana, manta di siovo kakaton di sido itongo huduk, manta di tinipun santai kakaton di sido itanga sampit.
Iso no ilahan ikatapatan komposizon kadi Tuhan, ay songuhun kanu mikot dedi tama, nga mamaza no dogo. Ituhan miampai Diozu. Pembahasan manta di abal tabasi tebitwa sinuat di Luke. Minibos Jesus dia di makikia ngabidau. Aiso ikazu tahud i mamiuva da tuva da buntung. Te vagu aiso nogi kazu na buntung i mamiuva da tuva tainas. Tu potitikid kazu da ototunan maza da tuva di sendi. Tuhun ngavi au mengupu da fig mantad ugi ngavi. Au nagi menimung da tuva anggur mantad kaugizan ngavi. Tuhun tabasi napo nga paposebau da nunu i abasi da manta ditangkob da kebosian i ginabodau. Tuhun talaat napo nga paposebau di nunu i alaat da manta ditangkob da kalatan. Tu bos ngawi da tuhun napo nga humuzung humabus da nunu i memenu di ginabodau. Nakuat tu mengmahau kedaga Tuhan, au i memang da nunu i bosanku. Patitikid Tuhun imikot de daga makinangau de bosku ngawi. Memang da ngawi di pakitunanku mai izyosu de miagal da nunu isido. Miagal isido di Tuhun i untuk minamaa isido di hamindau. Nopo nga minangukad da ahom pinapavihiw di pasungkadan ngawi da pampang. Untuk hizud i bawang minagong i da di hamin nga au nakano menguzog di tababasi ko sa i. Nga isang uhun i minakinangaw aysa i man nopo nga miagalituhun i minama da hamin daw da tana. Miyampay aysa pasungkadan ngavi. Kau nga nopo ipawangi gumondop no i nunu no di o kombambako do kinadozidon di hamin. Iabala tabasi di Tuhan. Tapi ko ngavi nung mukad ko teka atahib ko diti dua sikul Saint Michael Saint Joseph nga kita kau iti slogan the pensuat the ora et labora. Ora sumambayang, labora gumalaja. Kaguban ko na po nga iti na pa sambayang nga kiba level. Teka kiba peringkat. Peringkat na pa sambayang ni paling sa ibo nga magkiano. Ay Tuhan, itimanganku ano ay zauditi. Magkiano. Ina pa nga peringkat di beginner. Katimpunaan ko nagisimambayang. Ang peringkat na po di akavas sambayang nga magkinangaw. Kumuzon, zo pendada, magkinangaw nubos di kinaingan, mantak dago. Jadi kumuzon na pa nga, ito na pa sambayang nga, kung ko may kiano na po, nga, sigantok na po dahay do, kiba relationship yung pwede kinaingan nga, magkinangaw to ka na di. Isambayang. Ito na po kaladya nga, may gali, dead, boss do tabitwa to, work of mercy. Manumad di hauson, manak do vibe di tutuvan, gaung di ay sa gaung, tumang buhis tuhun sumakit, gadi, sumbayang matok mga patay, pamnatay ka lumawat di tuhun di prison.
Di agumuk kala jai kebasen di anu to kada monodo. Kamusta po? Tapi ko ngabi nga keposition to kenapa nga kiba sambayang kiba kalaja. Akan ko semambayang na po. Akan ko kumalaja na po. Teka bos na pada suvay nga hongon nuno pada vanan pengigit da Alkitab. Gibang newspaper. Kamusta pa nga kayo kada surgawi, kayo kada pamagunan. Jadi balance of life. Jadi sa tako na pariti o tumasan so, diti apa sa hidapin hampang to, kibati slogan na tako, tinahak da Saint Joseph, sumambayang tako, kumalaja tako. No kutubosan kuti, sebab no pa nga, iti na papambasan da Injili ng tako diti, no di nga, no tunan tako da tuhun, mazak da nunui no todo kalaja da tako. Kristian po tayo dito, avasi ginawa ka. Ini pagito, no koto avasi ginawa tako, no koto kan to kamonado kavasian, sebab no pa nga foundation to na po, ikinengan. Did ikaresti, did boss, the tabito ay mo tako da tamemo. Kuro ka di Santa Paul, ipambasan da kayso, pinapayho di Timothy, so di paguho nga tuhon mamidosa po. Nga sa nga zo do ko kita take experience personal experience di kinengan ni Jesus nga bayno no kay hozo Jesus no kay kot manap do kanapa ko pibabasan pangampunan nga kaposison. Ito kita pinay ko nga kanono imi sa tabi to iti kanang gadi mo na konsikaw mo nang katutok di kinengan to tame mo kay kot ikaposison ta ko do manak da ko do kapanon tudukan tumihambus do manakadung tumihambus do sumambayang kumati sa tiso. Matariti kanami kat di Jesus that meja di karestiditi the nantutunan takaw isidono itabud do kapasizon do takaw isidono nakikot do tatang at takaw do minanak do kapasizon nagi pibabasan. Kanami kat di Jesus that meja do ikarestiditi. Azo ko do Tuhan kinengan dos sa pabibinangon tumasa do kavosyan no naktimis di loti takong sa diaw to bari tanah am kalaja do hangon ngabi da tinaw tuhun dumadi may itimatak dagay di loti do kaposison. Azo ko na Tuhan kinengan dos sa pabibinangon tumasa do kavosyan no naktimis di hing anggur takon sa diaw to bari gabas anggur am kalaja do hangon ngabi da tinaw tuhun dumadi maiti di tinumon do kasunduvanansa. Imang sambayang tipilay ko ngavi, do kahubukan ku Diyos ngavi, o tayo mo na da, di kinengan, itama tapakas. Tayo mo na di Tuhan, ikabukan yung mga mga dokter sa
Oy kinengan imanak dagay di taak da sambayang totopot pibabasan. Kanangay ko no da manak da maza di titak. Kay mang sikinada da kapamantangan sa kadung. Day kalajaan no pen kinengan. O maza da magi di ti misterium tabitwa. O sampuzi kinada da amaguhi kozo it pamusaban kinavo. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Omiampai sudano. Poin sabato o ginapong ngabi Diyosu. Pon sabatan sa itinabi dari Tuhan. Kano man na kuda ka pa ng katahuadan ngabi, dari Tuhan kinaingan datako. Tatapot da katunu da matuhid iti, kalaja za kapamosi sansa, tamay mo midabanopo da manak diyaw da ka pa ng katahuadan ngabi, oy Tuhan tamatabitwa, kinaingan tabakaskozo, aiso kapupuson. Tu gibinabo ko kozo di pamagunan, da id kosyanan no, pinogiran sige diyaw da manonabus. Mamama si miyagal dagay da isa babikanunu nga doso po, may dakano da giminabo idagay, da nunu iginaba no da iditanak no. Imaza disay, kabagi mazaan da nakotanduhi, isikoy da santa binadiyaw, da titaak da maza da mamidoso, natayak zaid, aw kabingi mazaan. Amikano ay Tuhan miyan pa isang biyabilita sab ngabi, sangti ngabi. Isigay po nagi manak diyaw do kapanong katahodan ngabi, miyaga di konsekaan tagazo, mangazo zikoy. Ototopot abitwa ko ay Tuhan. Ito vuda sa viavi kabituhan. Itinapogi, da disono da abitwa ititak ngavi semambayang zikoy, maza di papasondot di spiritu no, da ditingavi miagal bahobaw umatu. May da ada di da itingavi da montak dagay, aditinan, za, di Tuhan za, i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh di man patabuso isido, nasagak kozo da seminuang da konda sa andaw, minagano isido da loti. Minanak da kapanang katahuadan ngavi, minangakib di, pinapatak di, kumadi makikya ngavi daw, mosbos, nuwa iti sa viabikaw, pangakana diti. Tu itino itinanku, ipatakan may montok Diyosu. Idlahan miya gadi, untuk napungo imakan min sasadop, nano di sido isasavan. Isan po da minanak da kapanang katahuadan ngavi, pinatak di sido kumadi makikya ngavi daw mosbos. Nuwa iti sa viabikaw, panginom na mantad diti. Tu itino isasavan di zaku, isa di batas kabavagu aiso kapupuson. Ipatunguan may mantok Diyosu o mantok tagumu, mantok da kapahyangan da dosa ngavi. May na iti, da kaandaman tago. Ikatapatan taham lati da katumbasan. Papapasikoy na kinapatan sa nuoy Tuhan, o mapaytahang na kinatumagan mo, isang bigot kabarko. Itinapogi da masa sikoy, mamalamay di kaandaman, di kinapatazon kinatungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan. Iloti da kapasison misasaban da kapamosisan.
Manak do kapanang katahudan ngawi, dan ikitan sikadiaw do kapadan de dumbangan no, o menumpuan de diaw. O huzukozo isikiri semambayang, de magi de tinanam sa de Kristus, o timung sikinada de iso, masa de espiritu tabitwa. Andamo ay Tuhan i eklesia no, pain tongkop it pato tongkop de pamagunan. Avitano Josido de kapanuan da tahur sakadai, Sungovian miampai di Francis i Pop dagay, i John i Bishop dagay, Savia vi di Fadang havi. Anda manogi ito pinengabi dagay, inang ko odop idi kahansanan di katungagan. Savia vi inapatay id ko siyanan no. Tayo na iziho da di dinavaw da vos no. Kasi na dagay sabia vi simambayang sikoy, da miampai di hahangay tabitwa Mary tina di kinaingan. Sancti Joseph Sabadesido, miampai di apostol tonga bitwa, sampai be sancti, ina kapaponsi kau diaw po pusta umulan ngavi, kanu si kinadada kavasian, da dumadi da sapi tumungkus ngavi, doid kapasizan sa lacur, mangazaw mabantuk diaw, maza di tanakno i Jesus Christus. Maza di sido, yampai di sido, i di sido. Oi kinaingan tamata vakas, idi kepisaan di spiritu to bitua. Saviavi kebentugan kapantangan nga diauno, mentok sohihinaid, aiso pupuson. Di penuh di mama masih naug maza do kapangyaan pengkinaingan katama zikoy da mabos. Tamasa da isyurga. Mikot o kapamalintaan no, isap no, may maan da tanah, megal da ingkana i da isyurga. Kagandagay da tadaw diti, paloti za tasa sangadaw. Puyang azikoy da hasa ngabidagay, megal dagay da papahiyam, disantob, hasa, humabandagay, kada zikoy o vito da itkoy basatan, nga pagapasod sikoy no, mantad talaat. Pagapasod sikoy ay Tuhan, sumbayang sikoy da mantad patitikid talaat, katahuod no, da manak do pibabasan, itadaw ngabidagay, maza di sakaday da kasyanan no, pengkabas sikoy na da, tamay mo da mantad doso, paintampasi mantad sa viavi kesusaan ginavo, damasod si ko'y paingandad di kahansanan na bituhan, di ko'y katan di mamama sisa i Jesus Christus. Ito kumalintan, ikuasa, umikabantugan ng ko, ngadiyaw na dababay no, ang sabihinay. Ay Tuhan Jesus Christus, ibinabos di apostol nga vino, ibabasan timponon kuryoso, ibabasan ko takon kuryoso, kada intong de dosa nga bidagay, nga do idi ko tumbasan di eklesia no, katahuod no da manak da sido, do pibabasan pisaan, ikatanudan miyang pahizap no, imamamasi mamalinta, mantok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyang pay Diyosu tamay mo. Umyampay susubano. Kadano di magitataak da tanda do pibabasan. Intangay idomba di kinaingan. Intangay isido.
Imangidu di dosa ngavi di pemagunan. Abituan sentob oho din makan demi sesedop di domba. Oi Tuhan, aiso mi padang dapat uga desumusu kitatu. Ngabo selembo ibos, ingasan mai keduduk. Tinan omza di Kristus magawi tatakau dari kapasizon selacur. Amen. Kanau semambayang. Panakno dai ang utembazan de diaw ay Tuhan. Itagakon ang paradanu miampay do kaposizon mazartakanan di bosnu ang sakramentum don syurga. Kanun da konalan maza dititak ngavi tagazo di tanak paginavannu da kanu zikoy nadi da konalan ang bagi sa lajur id kaposizon daw. Imamamasi ang mamalinta mantok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Ituhan sumiyang po di Saint Joseph. Sumiyang ko Saint Joseph. Katabian, dugumampi di mananabus, saba di hahangay, tabitwa Mary. Tanak tontay sa ondaw, di diyaw pinahansan di Mary. Ikatambazan daw. Nampay diyaw na dadi i Kristus da tuhun. Tabitwa Joseph, didagay punagi, pagkitanay diyaw sandi, asang huntama, abito sikoy, pabingsianan ang sinyo, umuhigay sikoy, mantad patitikit talaat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, ikinoyngan tawakas mambalakat na Diyosu, itama om itanak, om espiritu tabitwa. Amen. Ugad no,
Om pabalok no, i abal tabasi di Tuhan. Patawadan dari